Haka jing penpriangnya ke kubor sepang ka khuj ka suba, ka Swachh Bharat Mission Haribhoi District, bat kishnong bapher kilai shimbenta dak bapen khuj ya kishnong kitau, dak ka jing thung ding, bat dak ka jing shna ya kichaka pentuj ka bami na ki kamera shet lan na ki kamera satyar haying hasem. Henin kesngi ka arpuwe tarik ubnai September 2000 arpuwe, kene ka kenhun kalalej ban penlong ya kene ka program ha ka shnong plasha Haribhoi District, ha ka balawan bani shimbenta langru da ki tengshop bat ki poron ki badan Haribhoi District, kum kadang jong ka jingi trilang ban yo ya ka khuj ka suba hapo ki shnong githau. Kinong tre ka kenhun ki balawan poi ha kate ki shnong plasha, ki kentup ya ikong Alverin Shangpliang ibadai District Coordinator, uba Obi Rani ubadai Assistant District Coordinator, ikong Bahunti Basayo Moj ibadai Block Coordinator ka umling CNRD Block, uba Garlan Sun ubadai Block Coordinator ka umsning CNRD Block, urang ba shnong rengkat ki riurang ba ki longkmi bat ki khon samla. Yawan shimbenta ha kene ka jing thung ding hapo kene ka shnong plasha. Kene program kene ba penlong da ka Swachh Bharat Mission Haribhoi District ka bana po umling CNRD Block. Tekum kadak jong jing shimbenta barbandra ya kubor ki wepat ki porlok ba ki badun kam bandang ya perkis ya kene kam ban thung ding ban penlong ya kene ka perthai ban yo biang ban kubyang ya ka rong berjangam ka bolong lu ketum kecingkwa jo menteri rang badu dari India Narendra Modi ban penlong ya dari India baru kawai ke bakhuj ke basuba ha ke jing dapat ke jing rakhe ya ke jing dapat nyup san stem jong gari kubleshbur Kumbaga ini kami ke bana la thwa ka swachhata hi seva no swachhata ka de ka jing hu ki jing suba seva ka de ka jing shakri no ka jing shakri na ka danta ka jing khot ka jing suba te ka kumbang ni namar mentang ni ya rakhe ya ka jing da nyo pusan sinem ka jing la lo jong kari India jangi mangiru na kami ka ministry jong ka drinking water and sanitation nang na Delhi ipinlong pijan program bapher ki baya silim dur na ko banta mangiru min rakhe lang ya kami ka si jong ka jing da nyo pusan sinem kami ka India ka bakung sang ka phang ka bahmat kolong bangi haban ay tika diang tika mon ka dali na ka banta ban wanda ya ka jing ko ka jing suba ya ka jing ko ka jing kya ha kishnong ka thau ka jangi di soko ba ka ega jing ko ka ega jing suba deng ba ha yen kishnong ko ya ka yen beneyu ba pinyo kata kal er ka batungan ba kiru kinong ki bakot kya de kumta ha di sini kiya kumta ha ba ki pinong ya ka yen jong ki ka bakot ka basuba kumjo ru na kerpa ke di ba ka ni ka shnong ka de benong ka bakot shusho dan kat kata ka jinya trei lem ka jing ai ka ti ka mon ka diam jong ki baro kami ko shnong ka benong ka we ka kim ka ba nya trei lang ka kim ka ba tingkiu lang om dei tang ba ni yo i ka jing itana jong ka shnong ni ni yo ya ka le panga ya ka jing itana jong ka shnong de nang ba kata ki kadeka jing tingkiu ka jing tingkiu ibe Dengan dengan pelajar yang ada di mulut balik ke tengah. Itu dia minta apa? Kita balik kita ini apa? Bayar ke bayar. Balik kita ini apa? Balik. Kita punya mana? Kita mobile kita pisah. Balik pun dia kelas. Dengan mobile dengan kita pisah. Karena mesti mas ni mengi, mesti mas ni mengiwan mengi mesti. Pasti nanti hamaran kita itu berubah lagi. Bila kaki Islam, dan yang itu kalau itu kan, nilai undang tu bisa. Ya, hamaran mesti mas kita mesti. Sarai ke bentuk apa dia? Asyik. Ya. Kalau cuma kalau apa, kita Islam itu bentuk apa? Pengsambah. Koi kepala bagi terpisah. Ha, ni tapi jindong dengan bidangnya, but setiap mas dia ya kasar, har dia kepala siap. Ha, jadi ini tapi lah nama saya
tinggal ane itu. Dia pun kena kasih dia mungkin pesa tu merombong pula dari tempat. Ane itu macam senam. Senang ini plastik. Baru udah plastik. Ini plastik chip, plastik kuai, plastik ini bukan orang ayo plastik chip. Ini jutang. Nanti don juga ditam dengan surat itu sudah pulang layak ni dosbin no. Dengan layak bandung. Layak ajar samspak kilo yang mungkin ban rak cara kata ban enam penjebok terusnya. Nangta apa? Hindi mo iwan hit ng terus no. Nrei ke bang iyo ang tu nilayo ban ay subha. Cara ka way ni biseng mong bilang kata self group. Kata self group. Bayarap macam telun ni kampus na. Kaya mesti mutiru banang ni sakmat kan sedang kata plastic waste management kebalan collect ini plastik bukan sim ni jadi kita maka isno mesti mau ba di wanam pendekai wanam pensekai kai su itu. Mo kumpulan semua. Ngatrai boroknya susuk kasih. Ngaso tenang raya tin di dong siapa. Wala namang tuturo, ngaso tenang raya ikan perahu. Umat makan di suabu uniap. Kerennya gue ikan ke uang ba. Lada, if you want to see the world change, we must be the change. Mut balada mangi itwa bakasinong demi kan telah mengamati nong telah. Hindi di giwe. Iwan na bakasinong di mengamati nong telah. Odi ang sunod mo. Tin kasi mo banglat lada dingwe ek patay. No, ek tamam de ek patay. Kata dia, oh, maka mo dah hak dengan audio plus. Kadang banyak orang start nak jadi berat itu plastik. Orang buat cuma nak tahu soal begini. Jadi pure, jadi pensemai. Jadi kita tahu, no, karai, nak pensemai jadi raikut bangunlah bermati ini itu, memang penjawab ya kemarin. Ini pembangunan sudah start mahir itu dia. Maka ini mana dia? Ya, gimana? Wala bitong hati plastik lang no. Ulong, dengar. Tapi bitong rentak hati plastik kemudian bitong yang no. Umar boleh kerja plastik ulong semua. Kaya ni pembangunan. Iwan berai kenuksa. Ba, rada nilai ban berat halal yaitu plastik. Ini ki ding wakil pun cinta ilmu.